Haka jinglekai Olimpik arajar arpeu sau haka jinglekai football haprengka Spain Persia ika Nigeria. Aba pai syakane ke jinglekai gitelekai jongkari Spain gila khori ka nam job hadin bagilala abat Pynliem ya gitelekai jongka Nigeria da shigul lanat. Badia kane ke shigul jongka Spain le yo bentep haka minit ka baprapeu san lengba ka Alexia Putalas. Ba lengba kane ke jing job ka Spain gila yo ben rungul pa syaka quarter final. Aga jinglekai haprengka USA Persia ika Germany. Aga nega jinglekai ka USA kalala abat Pynliem suk ika Germany Haduh sau lakawai. Aga wai par ka jinglekai haprengka Japan Persia ika Brazil. Aba pai syakre ka jinglekai ka Japan kala khor ka nam job hadin bagalala abat Pynliem salit ika Brazil da ar lakawai. Baria kini ki ar gol jo ka Japan na yo bentep ashwa ban kut ka jinglekai kata aga menit ka bakhandai peu plus r bat khandai peu plus riu. Aga jinglekai T20 otrengka Sri Lanka Persia ika India. Aba pai syakre ka jinglekai ka India kala khore ka nam job dah new weekend lengba ka DLS method. Ba lengba ka jing job ka India kala yo ban ra lupa ika ka series. Aga jinglekai Women Asian Cup final haprengka India Persia ika Sri Lanka. Aba pai syakre ka jinglekai final kiteyelekai juga Sri Lanka. Kila khore ka nam job adin bagilala ban Pynliem ya kiteyelekai jongkari India da pra wicket. Baleng bagan ka jing job kiteyelekai jongkari Sri Lanka. Kila yo ban khore ka nam ladu panengkong haga jinglekai Women Asian Cup. Aga jinglekai Perlok haprengka Porto Persia ika Kynhun yelekai Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Henry haga nega jinglekai Ronaldo klem don lang bat ka Kynhun. Aba pai syakre ka jinglekai ka Porto kalala bat Pynliem suk ya ka Al Nassr Haduh sau lanot. Pada haga nega jinglekai Gonzales urang yelekai juga Porto. Ulio bentiap adu argol nang benta ka Porto.